Kaseng Hanyu Trap National Youth Movement lani kaseng HNYM haka jingilam jong uba Lewis Dotodong kumu presiden gati kaseng kalapalong ya ka jingya jirali ka bajajai sa sekretariat da ka baburu e gitung temu benam pentut yino ha kalentiat lani ka ketin ngetelej lani kanum penmi ya kino ijing kelumar Henry Kalasya pen pulom no hakibor penyat distrik bat kibor pulit namar keti kanhun galak syakhang hakmat jong ka civil hospital Shillong ha ka bada gispa perton ki pulit kila serta hadu kerdop sekretariat ka jing penlong jong keseng HNYM yang ne jingat pajba ke bajajai ka dihelor ke nongrim jong ke jing kerdu kam kerdu jam jong ki khun samla bat ke jingat sakma jong ki samla pole da kelenti ke bomdai ka HNYM ke bala temu baniat da ke bor klem depan jingbit na ki bor peniat distrik jong ka East Khasils district ban yolet kendu ya menteri ramba ke jela ukon rat ke sangma Haba persiang ban penlong da ke jingat rali ke bajajai ki bor pulit bat ki majistor kila persiang ban yekran bat ki nongilam ban kaladon ke jingia penibor da kejingi kena suatu parhadin kaseng HNYM kelasyong no hakmat jong ke civil hospital keberan mar persia abad ke PWD office 2019 we know that the secretariat and all something of secretariat last year also the violent by yourself. This is what I'm saying, you violent. Because we have assured you that there will be no violence. We will march in a peaceful march. Yan patang hagi negisi ke Baraja po Jante Hills. Katop samsiman kala abad thiet ikiwa heshnong jong kita ke area. Ha ba maki ki ong ba na kaliang jongi nila INOC ya kane ka top samsiman. Na ta shishu ka ba khamsko pitar galong ba kini ke wa heshnong jong ka East Jante Hills kimi imenen ki ong bangi peram jor ya kitu ki ba tim sang yau DC Deputy Commissioner jong ka East Jante Hills ubala sha ala dan ya way perda persam jungi hadu bandami Islam hapdeng surap Kem chupan ram kini ki wa heshnong jong kita ke Jante Hills ya ki menderi kala rembai kala laj ka jawai kala laj ka cleariat kalum sinong kala laj ka ktijan ki bar jela hatu ki ei mo kita ki wa heshnong bat kita ki doloi jong kita ki area ngan keren suaya ke Jante Hills kado ngan poi sha kani ka area jong ka East Khasils Kirang basnong kisim kiserdar pat kiwe kilalong kinong pendret ya ke area jong kajinghe kajela mekalia kadon R4R hajar square kilometer house nam khat khandai spa nyu for kari khasi jantia kadon kharsan hajar khandai spa saupun nyu square kilometer anda ngilaya khen bai kajinghe jong kade kachaka menta ka sa satang kumba pra hajar square kilometer kachaka jong upada Kabalati ada kini kisim kisardar kirang basrong sikiwai pat kijai bendreu. Kaba penditar kalang banaka khasan hajar khandai spasa pun jauh sa satang pra hajar square kilometer. Kajing bun pat kalanang kiu naka khasan lak seka khandreu lak. Kijaka kalanang lot ki mender ki bawan song thap hakaleng jong kini ki jaka ki belathiat dak sarkar ki belathiat dak ki balang baper ki belathiat dak ki company baper ki lanang ret ka jingdon jok area ka jongi sae ka jai banrion nyu trap kan poi sai ki khon jong a jong phi kin poi lada ka jaka jongi lanang penret dak kini kinok sencar sunong Kisi mandai kisi sarong
Nado kisem himamale berkiwai-kiwai. Kairim sip-sip berkiwai-kiwai. Kia kun tama berpenhai upur usam. Hari hakini kisem mentah. Kirang penril di upur usam. Kajing leran kabakrau ya kasencar ka kadar trairi hapo kapriu neutrap. Kata rukim leran. Dengan poin o sekapang. Kalong bangin dawana ka sarkar. Nadu kasi trek jong Julai arjarar puar ngilabo ka memorandum hakakti jong CM. Konrad sangma. Haga pratrik uno bambar arjarar puar ulakot yang i badjakran. Hapo sambar jong uwa hapo office jong uwa sekretariat. Haga tay gaji kando dai ba u ba kubur. Bahkan ika isu kalau dan kam sisa. Uya tu ingi bangilawan rak kita ki company ki mana ai kam ki samla ki jong e. Ulai tu ingi uang bangiladan sibon kita kicik temu jo ke sarkar banwan rak man ai kam ki samla ki jong e. This is the very genuine issue. And I like it one. Ngara sutna palat ya kini ke isu. Handrai uang pan ba let us examine this matter in the cabinet, and we will inform you after the cabinet decision. Pradri kuna bambar arjar puar ngela yai up hadu hajar pulai August mentalai puai terik la jandap yang cisnam kita kejukular kejungu. Unia obriu ubashu tangga kular. Pat unia obriu ulog tek kem katuga kakten Latin ki ang politics kaman ayu. Nalato ang to kadon ka content politics. Ha kakten Greek, ha kakten Latin, ha baong poli kamot sibon. Text kamot a blood soccer crashes. Lading ila abanong kitaniam. Mo elich. Ka politics apa megalia? Kadai kababon kita many block soccer crashes. Kababon babon kita ginong kitat Islam. Kini ken kisarkar mentagi bakcat ya ka hak jong usama ujong e. Kebelakaran da wasirman jong isa khamar agricultural cell. Kibabon kiwan katop sam semen kadon ki semen factory ajan tels ki steel factory hapo berni bat kiwai hapo damsaj umyamang ti ki industrial estate anti ki kelalong penban ki kabuk siarna kabenta jong ki non tribal baki wei pat ki jat benriu ki pai wer ki pai ha manwan man yo belah ki negeri ki jong kat pa mangi trai muluk ni la hap shisong klem kam klem jam nang ta menta ka jur sa ka jing ya khai drugs